Explore Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kynnoh Shree ko? Hajar. Mana to company simen khut mo? Ida hoy bang live ni japtan. Briew sini ga Kynnoh bhai hok angka da siwan lain Shree bi dalam cai jap bhai da Hajar. Kala Saphriang ko audio recording. Hakabala Kynnoh baka Shree Semen Limited. Kala penankam di kitraish nang panterwa pisa Hajar tengka si Khlieh Briew. Kanang ban penbun syu ikinong kersan haka public hearing. Lani kajing pesngau pajba. Kabala pelong da Meghalaya State Pollution Control Board. Kaban salong hakalai pui terik naitung arhaja apun Briew. Ya kani ke audio recording lapha da kajain dia Students Union Syakilat Thai Kubor hakalai pui terik naitung arhaja apun Briew. Hadirin Melayu pediang neki beri ke belasya terwa pisa ban ajing kersan ya ka Shree Semen Limited. Kabanyo asna ya ka karkhana daubilan halum Shermang bat banyo ti yo motion hakasnong Daistong East Jaintia Hills District. Ya ka bala persya ajur daki babun ki kenhun baper bat kita raish nong kasnong Daistong ka baha baki ilaka nong Khlieh. Boleh melau. Merino me ada ngate. Merino me cha order yuksi macam we. Ngalus tenyu ke yang o. Hayang mabut. Aku mau deh mina. Mon macam batlas kursi ni cham situ. Mana jor turut set Briew ma? Yang do bos mulai hem go. Kynnoh Shree ko? Hajar. Mana to company simen khut mo? Ida hoy bang live ni japtan. Briew sini ga Kynnoh bhai hok angka da siwan lain Shree bi dalam cai jap bhai da Hajar. Ngan oi te ang bul po tu dham Hajar ju ri jap tu hai. Tevin le dai gar hok aritia lok Hajar. Bhai nam Shree hoy nang. Ni suara lai. Yom ma khut ba phi na yo penman de. Pelai baik ada public hearing kana. Na lai go pep. Este. Ta yo mana live de penbun majority go de yo job ada public hearing kana. Ngayom tu phone semalong. Tu yom kumom steno tu yang ole. Dapat ang kanu mau he lai ba theren ne ang kinaru burun ti tu phone me se. Le go long Mina ada ngate. Nga em dur ate yom. Ta ngala ugi ne ngala dom live ne. Es dom kapten lar ga es suara. Ngala dom live yon you kuni hok ang ide la de em cha wa tu de yo brut de. Suara la dong ni de phone thar prama ya te ga yi di chai ro ti tu me wan kampe. Haro la yom. Briew dah rak tiar taro de siwan Kynnoh Shree bi hoy mo cha yap no. Baik wallahi telah ngana wender ngan da ngar ga. Ada ang ai lok ijar me avun tiar ga no. Mo mudur bi di Kynnoh Shree bi di sira. Penyiar bi ga da. Ikun benjop bi ga da khar hoy mo. Penyiar bi ibra penaram ter kom na. Meram ni lam khni phone nga. Ta hai ba ta. Nganai kui na tir bo sai me so jo yob mi jan. Ta ferda. Pidan dukan marbam ndai. Compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di. Pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ke Food Safety and Standards Act arjar Henry link back section lai poi iwe kamde ke be ba pinyo ek license pila ban apply ko online link back website foscus.fssai.gov.in da ka pi hap upload ru
ikut kislah badan kam kat kum kejat jengkam jong pi. Pila ru banyak kendo iki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habro ke district ke badan ha Meghalaya lat no tang ha is khasihers pila benlet bet chak office terekam jongki ke commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ke kwat kakya kinong bam nong di lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat belakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.